إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل الفاوى الإمام البخاري رحمه الله ليوافى وأدب المفرد مجلية كم رها بيفرنا اسم مرحبا ميديا هفتاغا أمر من كيا فواني خادمنا ألنا بحتنجه أدب تكا إيا غلم هري أحكام تكا حكم تكا إيجا إتورم بيه هيوكم هيتومغا ألنا أديتره كانت كوربينه بيه كانت تنوته خادم خدمة كده مين أديتره هيوكم هيتومغا كتوم كده بينه بيه كانت توجه واهكا نحن بيه باو تنهار من باني ده هو غنيمة هذه أمي هنا معاف كرما هذه ألنا نوته خدمة كده فرايتا خدمة كده فرايتا كوسكو كانت كوفي نمدين أمي هنا أديتره كانت قرآني كوباكم بيان وديا بيان بفاوانه مي ديا باب تكوغا ميدو أغنى فشاني هما مي كما قولهم هري يترو إهم بابكم أي إذا سرق العبد. الإمام البخاري بدالواني ألكو نوت خادمك نوت ألكو وكان كفيام ديننا يديترك هنتو هدان ألكو وكان كفيام دينك هنتو أنا يديترك هدان. මේ හදීස් වල රිවායත් කරපුවා ෆාමි වණි අබු හුරෛරාගේ අරිහුම් අබු හුරෛරා විදාල වණි قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث කරබියේ إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث කරබණි අලු මීහකු වක්කමෙක් කොෆිකම ගාවානම එනා වික්කාලාශ ولو بنش أي نشج من ورم كم ගාවියස් نشج من مرن كم قابس. أمي حديث قال النش تفصيل قدمهم الإمام البخاري ودالوني قال أبو عبد الله النش 20 نشكي أي فيه درهم والنواة 5 نواة أي فس بي نواة مكياني نشك فس بيشة فسبيشة مكين نواد إما أي درهم بلاكم غوانما درهم بلاكم غوانما فيه درهم के एवारो के कोड़ा मिंबर करना बस एना विकालाश एमा आगुन होरी मीहे नोने वल अवकियत 40 दुनिया फोगा अवकिया की ए 40 दिरहम कमगा विदाले फा मी वनी එම මේ හදීස් පස්පුලක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඇති ඉර්ෂාද් දෙබ්බාෆා අලම් මීහක වක්කන් කොෆියාම කිතම් මෙ කුඩ කුඩ මින්වරක කිතම් මෙ කුඩ අගෙ කම ගාවිස් එමස්සලෙන් තෙ විහි දිරහම කම ගාවිස් එන වික්කාලාෂ මිගොත් ඔති මාගම එන ලිබේ මේ හදීස් ගවර පොඩි ෆායදාතකෙන් එබා එකොලෙගෙන් එගතුම් අලකු වක්කන් කුරි එනා මෙකුරි ෆාෆ කුරිමා එකලෙ ෆාන් ඉර්ෂාද් දෙබ්බනි එනා ඒ අලු මිනිහාගේ මිල්කුවරි කමුන් එහෙම මීහක බදල කොල්ලන් එවරෙම කිතම කුඩාගේ දීපකම වස් එල්මරෙන් විදාලවනි ෆාෆ කුරා මීහා මීගොත ෆාෆ කුරා මීහා එන එහෙම් තනක බදල කොල්ලීම ඒගේ ෆායදාතකින් හුරීමයි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොතන් අමල කර මං ඉර්ෂාද් දෙවි ෆර්තම කමක එන වික්කාලායරු එනගේ අයිබු බයන් කුරාන අලබීම එනගේ අයිබ බයන් කුෆා එනා මේ දෙනි ඊනයි කි මිකහලා මීහිකේ එහෙම් වෙගන් නැති මන් නමි කුඩ කුඩ ආගිග කලිය වික්කණි දෙන් කියන බාන ඒ ගණේ ඒ අර ගයි මීහා එනා මෙද ෆාර වෙරිමාන එනා මෙද ෆාර වෙරිමාන ඒ ගස්සබ බොන් ඒ නතිජා කබ්බානි කොබ එනා කිබෙන් කල නුබා ආදා කෙනම කීකෂිගම් වාකම දෙවන කමක එල්මෙරි විදාලවනි එහෙම් මීහකන් එන mi vikkali vikkalima enage ule tam badaluwa
uletam badalwan ema uletam badal buma kiwes ei mihum faaftakun durkodde kamek mi hadis was fulon eba enge adi mikuma bar libene mashhur ko sahha ko riwayat fa riwayat gannane sate ka miha ko merwa meri mihunge wahaka ena ilmu rekari gos ekama amedu denne wima ekamage tawba ekan denne wima debba irshad ki ko ba ulena tam badalu ko ema faafa mihaka kurave kamuga wana mihaka faafa kamuga wana ena ule tam badalu kolluma ki ei faafa ena durkodde kamuga ilmu rin විදාව. එහෙනම් මිතාංග රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් බණි ඉෆද ෆාෆෙන් එනා ගින්ගුලේ අනක් කොෆ්කම් ගාන කිතම කුඩා කිගන වෙස එනා වික්කාලාෂ්. එනා වික්කාලාෂ්. එමෙ ජුම්හූර් ඉල්මරින් අරිහුගා අලකු අල මිහික්කම ගා වෙස් එනා වක්කන් කොෆියා එනාගේ අයිවෙස් කෙඬේන. නිසවා බහමවා කමුගා වානම්. මි අලුන්ගේ මස්සලේ කීමි අදිවස් ෆිගු ෆෙත්තෝගේ ලීෆවා මස්සලේ අලුන්නා ගොළුම් හොරි හුකුම් තකකි ගියාමත දාන් දෙන් ඔන්නාන් ei alo etipurma mikankama ki shariatuga kan elifa hori kantattake nota shariatuga aiswari kantattake mikan hinga daani hanguramage halatuga mikan hinga daani hanguramage halatuga islam din barola fawani alon minimum kurma ehme wara gina kaffaratake gotuga alon minimum kurmage waha kannan adi mikama ki hingane kama qiyamata dihen den hembima ekamage hukum tafigu hufettoga adi ino wes fettoga mihun adi ter muamale qur'ane goitta me mikantattaka vehe gotum hadis fettoga emihunge waha kata gena swami wani islam dinuga hama namada rode hajju hadaini hama ege hukum take ekulegen wa kamen alun genguluma alun vikuma alun gatuma emihun na muamalatu kurmake efuga al-imam al-bukhari den gennawa babaki babu khadimun al-khadim yadhnib fafa kura khadim mane ki enage bermiha ingeni enage faratun enage alu nuwata enage ngule khadim miha faafen aragannaka nuwata ena gos amaltake kurakam enage swahiba miha ingeni ehalatuga kihinatto ena deterega amal kuran ewahaka nangatu mattaka al-imam al-bukhari mitanga emme riwayat geneswani mi riwayat wa famani asim bin laqit bin sabra kiya bekale asim bin laqit bin sabra kiya bekale aslu mihaka kurabejjiyam kushik kurabejjikam gawanama ege astaki emme fortamai nan nasihattere emme fortama kamaka ena nasihattere mun denya fo ekama ena ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ನಸಹೆತ್ ದೀಫಾ ಅದೇನ ಬೆಲೆ ಮುಗ ದಶಗಾವ ಮೀಹಿಕಮಗ ವನ್ನಮ ಹರುಕಶಿಕಂ ಎನ ಬುನಫಿಕಮಗ ವನ್ನಮ ರಂಗಳವಾಣಕಮಗ ಉಮ್ಮೀದು ತಿಯಮ ಎಗುತಬಸ್ಕನ್ ದಕೋಫಾ ಅಮ ಏನ ಗಾಗ ಜಹಾಗೆನ್ ಮಾನಕಿ ಶರತ್ತ ಫುರ್ಹಮ ಫದಾನ್ ಜಹಾಗೆನ್ ಏಕನ ರಂಗಳವಾಣಕಮಗ ಉಮ್ಮೀದು ವಿಜ್ಯಮ ಹುಯಾ ಮರುಹಲಾತಕೆ ಗಸ್ ಫುರ್ಹಮ ಕುರಾನ ಐ ಅಸ್ಲು ತರ್ತೀಬುಂದಾನ್ ಮಿಹಾನ ಮಿತಾಂಗ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಮಿಫದಾಯಿನ್ alaku nuwata gengule khadimege faratun kuttake nuwata faafatake quratan funja amad qur'ane goy asim bin laqit bin sabra vidalwani an abihi kalifanage bappage an riwayat rabba vidalwani qala intahaytu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihat timan kalege faanu diyai nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihat timan kalege faanu diyai me wafdu kurime rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha waragina wafdu tay kalefana hayatuge fahukoluga wadagen hijra enwana harga ege tereng wafdiga wadaga timoe wadafa'a ar-ra'i fil marahi sakhlatan ehiduga edekanu metana dia hiduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bakari hui happangin gole bekale e bekale ko aissa e bakarita kenes bakarita jamaa kufawa tanab veddiye mi riwayat mi bertakle tafsilukum Abu Dawud riwayat rabba fawe kalefanu riwayatu ga iswani hama wafdige gotuga laqitu vidal wani timanna diamwe innama istimanna innaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufenone kalefanu ge kola kunne kalefane timanna innaka nufenone namu istimanna minna baddaluwi kalefanu ga abikamalum Aisha radhiyallahu anha den ekamana timam be kanonna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki mehmanunna barak kame hittawa be kalen ema ekale faano ge atharo ekale faano ge ahuleveren kibage sure ema aisha radhiyallahu anha e be kanonna mehman dari ada kurmattaka avasve gati amuru kurabani e mihunna
ඒදුගා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ ගෙකොළ ගන්න එක්ක අක්කාෆ කාන්දේ නෙච්ච ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාල වණී අමරු කුරබ්බණී ඒ රුවිතාගේ හුරි එහෙම් ෆරාතක කදුරු ගෙනවම මෙහමාන්දාරි අදා කරමට්ටක කොමේකස් එබේ කලන්නට්ටක කදුරු ගෙනවිෆ වණිකෝ දෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වදවෙලි අයිස් ෆත්ම සකල්ෆන් සුවාලනි කුරබ්බණී هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء تبامي هم اتشكافين تبامي هم لن اتشد بجه مهمان دار يداك الدبيجه بس اتشد بجه جيجا هو اللي اتشد فيه قال قلنا تمنى من دنا فيه نعم هذه يا رسول الله يا الله رسول هذه دين لقيت بداواني دين هيدو غاتمنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري غاتيبواني كو ඉෂින් දෙකෙන් තිබ්බවනිකෝ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ බකරි හොයි හප්පා බේෆ්ලා එක් බේකලකු අයිසා බකරිත වෙද්දියේ බකරිත එහුන්න තන එහිදුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවියේ මා වලදත් යා ෆුලාන් මා වලත් යා ෆුලාන් මෙවැනි මීහායේ මානේකි බකරි හුයප්පන් ඉංගුලේ බේෆුලක බේකලක ඉෂාරා කරවා රසූලුල්ලාහ් හදීස් කරවනි මියදු මි බකරිත විහි කොන්චින් හේ විදාලවනි බහමතන් ෆිරිහිම් අන්හිම් බකට් එකේ قال එහෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවියේ فاذبح لنا مكانها شاة තිමන් බේකලොන්න මියදු විහි බකරීගේ බදලුගා රංගල බොඩු ෆොයි බකට්ටේ දබහ කොල්ල දේශේ තිමන් නබ්බේ මෙහර මෙහමානොත් එක්කන් අයිස්වල තිබේ කලිෆාන් මේ හදිස් කරවණි එහෙම තිමන් මෙන්න බකට්ටේ දබහ කොල්ල දේශේ මියදු මේ විහි බකරීගේ බදලුගා ඒච්චනෝ ඒ කුඩ කුඩ ඒච්චනෝ කරවෙන්න ඒකේ බදලුගා එහෙන් බකට්ටේ දබහ කොත් දේශේ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم يدالوني كيك لا تحسبن راوي يدالوني ولم يقل لا تحسبن يدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه لا تحسبن هي نقراشي باهوගේ ගවායද නිතර රාවි ذكر කොෆමිවනි දෙගොතකම් යති අයිස්වල් රසූල් الله صلى الله عليه وسلم حديث කරවා لا تحسبن اي باهوගේ රංගල ගොතකි ولم يقل بدال لا تحسبن سين غاب في الجهه كنكون نون اي باهوගේ ගවායද මිතා මේ රාවි ඉෂාරා කොෆමති باهوගේ ගවායද لا تحسبن النون ربهم بناني لا تحسبن විදාලවනි එක් මුරාදකී මානේ කි හීන කුරාෂේ انا من اجلك ذبحناها තිමන් කලෙන් ෆානම් කොම්මෙන් මි බකරි මි කතලී තිබෑමි නට්ටකයි කොම්මෙන් තිබෑමි හොන්නම් හේකොම් හිතාම් වෙගෙන් ඒ ගොතක් කුරි කමෙක්කම ගතිය බෑමි හොන් හීන කුරාෂේ ලනා ගනම තිබ බේකරන බෑවර බකරි ලිබෙගෙන් බේ لا نريد أن نزيد نوتا لا نريد أن تزيد هرم بين من نوع يترواك ساتيك يا بورين لنا غنم 100 تمنى من ساتيك بكري بهوتة هرم بين من نتي ساتيك بكرت بورين يترواك رسول الله صلى الله عليه وسلم آدكو كلك فانوك بكري هو بايروغا ساتيك بكرت بورين جينا نكوري ساتيك بكرت بورين جينا بكرت විහාසිකම ගාවානම එබකට වා එබකරි විහිති වෙගෙන් එහෙම් බකට්ටෙන් කලේෆන් දබහ කරපා එවගුතා විදිමාවි මේ වෆ්දු ආවගත එහෙම රසූල් සල්ස් කරවණි කොමෙන්ටි බේෆලොන්ගේ ශරෆක කුරි කමෙන් නෝනෑමි හම ආදකොත් තිමන් කලේෆානෝ කන් කරබා ගොතේ නලේ ආමකොත් තිමන් කලේෆාන් කන් කරබා ගොතේ මිතා අස්තු වර මුහිම්මු දෙකම ෆාහක කරවේ ඉෆ්රතම කමකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කේ කලිෆානුගේ මෙහමානන්න වර බොඩක් කමෙ හිටවා බේකලේ කලිෆාන ඉර්ෂාද් ඉස්තබාෆා කමෙන් එයි මෙහමානන්න කමෙ හිටුමා මෙහමානන් අයිස්කම් ගාවන මෙහොන්න මෙහමානදාරි අදා කර ඉස්ලාම් දින වර බඩ පාරලා දෙවන කමක මිතා ෆාහ කරවෙනි මෙහමානන්න කමෙ හිටුමුගා එමි හොන්න නොත එ මෙහමානන් එකලේ ගෆානු තක්ලීෆ් දස්වාෆා නුවාකම් නොත එකලේ ගෆානු එමි හො මෙහමානන් ගේ බේකලොන්න
buraka bedana ti kale fano misala ekale fano bidalo bas tibe flom hino kurashe no tibe kadam hino kurashe tibe kad nattake me kam me gotan me kori ega sukoba beenuma ki ekale fano ge ma ekale fano ki ei mihun namma heyo mihi kan dakkan nota ekala emaksaduga kuri kamen none mi nuni nyamo eme hamanon nabba tankole bol lui fase kama kabane egotan ihsas kuravejje kama gawanama නොත එමීහුන් නට්ටක නොත ඒ මෙහමාන නට්ටක එකලි ෆාන කම් කුරාකම් ගවාකම් ගවානම එක්කල මෙහමාන නත්තන් කොලේ උදපු කමෙන් හිසස් කර වේනේ ඊවෙගෙන් කලේ ෆාන විදාල නොන කෙමිති තිබේ ෆුන් නට්ටක කුරාකම් එහෙනස් එකලේ ෆාන කි එයි හම මෙහමාන නුහනෝ කමේ හිටවා බේක එකම ඒකලේ ෆාන එගතන් අමල කුරබාති වෙෆහරගේ බේෆුන්ගේ හිත උදපු කමේ කලේ ෆාන බුර ජෙස්සුන් කාල කමෙන් හිසස් වේදානති වෙගෙන් එකම්වස් ඒ මෙහමානුගේ හිතුම් ඒ නුතමස්කම්වස් ෆිලවාල මට්ටක කලේෆාන විදාලවනි තියබේ කරනට්ටක කුරා කමෙන් නෝන මේ ආමුකම කිය මේකි ආමුකම කිය දෙන් කලේෆාන විදාලවනි දෙන් යන්නේ මේ හදීස් කාස අල්මුගේ මේ බාබා ගුළුම් හරිබා විදාලවනි ෆකාන ෆීහා දෙන් එහිදුගා තිම කලේෆාන දන්නවා ෆීමේ ෆකාන ෆීමා قال දන්නවා ෆීමේ තිම කලේෆාන දන්නවා ෆීමේ තිමන් කලේෆාන් දන්නවා තිමන් බේකලුන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරබියේ ලා තضرب ضعينك කලේෆානුගේ අබි කබලුන් ගාගා නුජහාෂ අබු දාවුදුගේ රිවායතුගා මිතා ඉමාම් අල්-බුඛාරිගේ අදබ් මුෆරද්ගේ රිවායතුගා මාවුඩ තෆ්සීල් එන්නාද රසූලුල්ලාහි හදීස් කරේ බස් ෆොතංගයි බස් ෆොල එකනේ ස්වනේ එහෙනම් ස්කන් හිඟා දියා ගොයි මියවර තෆ්සීල් කන් එබයි අබු දාවුදුගේ එහෙන් රිවායත් එක කලේෆාන විදාලවනි ලකීතු විදාලවනි යා රසූලල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූලාය මේ මෙහමාන් දාරි අදා කරම ෆෝක ලකීතු විදාලවනි ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූලාය ඉන්න ලිම්රාතන් තිමන් කලේෆානුගේ වරේ අම්බිකඹලේ وإن في لسانها شيئا نمس كده أنهن تمنّا أنهن نكي دولوك كمين هن نميهك يعني البذاء هذه هتر ما هو هذا كان هناك تمن كله تانغ أمريكا برون نكي نو تانغهن نكي وران هذه هتر ما هو هذا كان ميهك فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربه طلبها إذن هم واركلاش هذه هتر ما هو هذا كان يا ودين هم واركلاش رسول الله حديث كربان قال إذا تمن كيف دنا فيما قلت يا رسول الله يا الله رسولا إن لها صحبة हम को शोरंगे अंगेना तिमन्नागे अंगेनन्ना देतरे गुळुमें ओवे वरब्बड गुळुमें ओवे मिन्हा वलदुन एना किबेन तिमन कलेफाना दारिम मस्तिबे हा फसेह कमेन नोने तिके वह वारिकोल्लमकी दारिम मस्तिबे इंदवो कमकेति قال देंगे हे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम එහෙන් ගොතක ඉර්ෂාද් බණි අදිස් කුරබණි මුර්හා එහෙන් විජ්ජා මේන අමරු කුරාෂේ එක නොකරු මගේ ගොත මුර්හා ඒ අන්හෙනාය අන්හෙනුන අමරු කුරාෂේ එකන් ගොත නොකරුම යකූල් උයිዝහා විදාලවනි හදිස් කුරබියේ වඋද්දේෂේ නසීහත් රිවාෂේ فإن يكن فيها خير فستفعل فهي එනාගේ ගාගා හේයෝකම බාකම ගාවානම එනාගේ උලම් බදල් කුරානේ එනා ගාගා හෙවෙ පුරිකම ගාවානම දෙන් එෆා හදිස් කුරබණි වලා තضرب ضعينك කාලේගේ ෆානුගේ අඹිකමලම් ගාගා නුජහච්චේ කදරබි උමය්‍යතක කාලේගේ ෆානුගේ අලු අංහිනුම් ගාගා තලාෆදෙන් අංහිනුම් ගාගා නුජහච්ච එම මේ හදීස් රසූල ගමියයි අලෙක්ගේ ෆරාතුන් නොත අල්බෙක්ගේ ෆරාතුන් වෙස් අදබා ඛිලාෆ් කමෙ නොත ෆාෆයි ෆාල් විජ්ජා කන් කුරානේ ගොයි නසීහත් පෙරිගුමා අදි අඹි අම්බෙක්කම ගාවානම අලුංගාග තලාෆදෙන් තලාගෙමස් නුවානෙක මි හදීස් රසූලගා අයිස්ෆා මිවනි අදිස් මේ හදීස් රසූලගා ඊතරන් අයිස්වනි ඉදස්තන්ෂා ෆබාරික් ඉල්ලා ඉන් තකුන සායිමා වලු කුරාහිදුගා නේෆත ෆෙන්නා හිදු
boda nefata fellashe ei tiba rode hunna wagutuga menuviye mikantattakam mi hadis rasulga irshad debba fa mi wani ema mi hadis rasulun libe emme boda faida ki algonge mi mawduwa golan hori eve faida ki ei khadim mes adi belumuge dashkati be mi humas adab veri kurmaki ei sahib miha notafir dire miha ge zimma ekka adab veri kurum ena faratun kushefene jiyana nasihat terimus adi mi hadis rasulun itura egen da kamaki adab veri kurume gotun islam dinwa kadeli fona sharutu taka ekgawa gotuge matin adabu dinumaki ei maslahatu horikam ekkamuga wanama ekam islahu wedana ekam ekkamak gabulu kuram ekkamuga wanama adabu devidana ekam adi adabu dinumuga alunna ambinna tafatu wana ekam mes mi hadis rasulullah sallallahu hadis rasulullah haramenna engigen ebade adan al imam al bukhari rahimahullah ituru babe mitagennawani باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن alunna detere nuba hitaken hi kurumaga birhi kuruman biruganna hiduga gunafa takiti hawal kurum nangebba khatama ege muradaki khatama e bahuge muradaki figuga figu il meringari huga ege maane ki ecce mihaka hawali kurairu nuata kamen hawali kurairu e gunan jehe wara gunafa eccen hawali kur misalaka rufiya hawali kurairuga mitaga men alu miha alunnaki nuata khadimunnaki amugotegga sahib miha masakketere masakke kura mihun ei e mihunna nubahi kurume hi kurume dane kamuge biru hiwa kamuga wanya migotan ecce de kamuga wanyamu gunashi nuguna itubar ko fanu deshe shakku kuran wahum waddan nubahi kuntan hi kurmuge jahaga nudeshe gunafa mi warahe mi deni mi gotad deshe gunafa mihar mi hawali kuri 270 rufiyai nota enhas rufiyai mi timeni mi ka raddu ko deshe gunafa e gune adada ekko bunan jehele ei nubahi kurun takun durbegatu mattakai ekamattaka ekam baya kur mattaka al imam al bukhari mitaga mi riwaye geneswa mewani mi riwaye riwa kurabba fa mewani mi riwaye riwa kurabba fa mewani abu al aliya ekale fan vidalwani kunna nu'mar an nakhtama ala al khadimi timam bekarnan amru kurevegenne wani khadimu miha ya iccin hawali kurakam gawanyama e gunafa hawali kura eccin hawali kurakam gawanyama e kiha membare kan gunafa hawali kuram wanakila adi kilo kiragen benu kurevechikam gawanama rangala kilo kirafa e mimbaru bayan ko fadinu man harmennan amu kurevegenne wani wana'udduha adi guna ichikam gawanama gunafaten amur kurevegenne wani guna ichikam gawanama gunafaten amur kurevegenne wani karahiyatan ay yata'awwadu khulqa su'in desabbakattaka furtama sabu bayam kurani ei khadimu miha nuata ina masakke kodde miha nuba akhlaqe ge matiga aadabedanati salakan ina nuguna komi farak meden mihama men nge bain hatu ka men darinna bes mikan kan tanfiz kureben salaka ena echi gannan abadu hawalu me kurani ena ebenge na wappe devar wappe bes nege ne kam misala එහෙම ජීවිත කල මඩ එන රුපියා දරුපියා ගොසෙන් මඩ එහෙන් එච්චි රුපියා එන බේනු කන්තත කුරම නගාස්ප එහෙම ෆුර්තම සවබකි කොබා ගුනාෆ හවාල කුරීම ලිබේ අන ෆායිදා කි ෆුර්තම ෆායිදා කි කොබා නුබා අඛලාගේ ගමතිගා නුවත නුබා khulගේ ගමතිගා එන ආද වේදානත එහෙම ගුනාෆ දේශ එන ගුනාෆ දීෆෙ දෙංගේර ඉංගේන මේ ඉංගේන කන් දෙම් මේගේ මදුයකස් adi turkame kurekas me igene kanden sahibu mihaya devana sabaka vidan aw yadhunnu ahadana su'u dhann no ta harme getere mi nuba hi kurmakan hi kura vidanati saka nuguna dif kam gawa nama enan hi vidana ena astu dimmaru ginainne demuni nuguna dif kam gawa nama ekam aslu no deve ginai kushe ekam enage ala nota khadu miha detere nuba hi kurantaka katta me jagamiyai
ehmi maras mitaga me annani timam bekarun nan amuru wegenne wani echen hawalu kura kam ga wanama alun nan echen hawalu kura kam ga anota khadimun echen hawalu kura kam ga wanama ei gunafa wal kur wechik kam ga wanama gunafa adadun gunafa wal kur kilo kirafa wal kur wechik kam ga wanama ege kiloge minwaru kirafa kandeligin egigen den hawalu kurun ei armenna amuru kura wegen wa kamik kamuga sahabe wekalun vidawa ehmima mi riwaayatuga awgan menna warabbadati faaydaatakin ebalibe awgan menga aamu dirilum gabas awgan aamu dirilum hasiko awgan menga geege ahul berin nota darinna wes mifada muamala kura iruga nuwata enu wes belheddon terinna muamala kura iruga mi desababun salam wattaka echen hawal kura iruga nota mudelin hawal kura nota ganawikon hawal kura guna afa ekiha wareka ege wara ekudina difikam ga wanama ekkala makaru hada shaytana ekudinge sikundi tere waduma fursatu kendigenda fursatu kendigenda ema mi wara muhimmu kame wara mi ge natija faharega fahumma gosses weda emme furtama wakkan kura kudin emihunge wakkan kurum fesheni game fashion mammenge nota bappenge chin furtam fashion den eti boduwa mundani naga mimbar den gos geege hen mihunge kare den gos game beera den gos embadati wakkanta ka hamatta ema e guriha mage banduwe gendane me kuda irusure me gotan amadu kura kam ga wanama shakkuwes fila dane darinna de tere kureve aden efo gal imam al bukhari rahimahullah itru babe gennawani babu itru babe gennawani babu من عد على خادمه مخافة الظن من عد على خادمه مخافة الظن ألون نباهي كرون تكه هي كر بدانه كمتّك هم عدد كرون نعج بابو هم كوري قديا بابو إكهال بابه هم متانغا جنوافا ميوانيا الإمام البخاري كوري قديا بابو با جنونه فتا رواية تكه هم بابو كويس جنوافا ميواني أمي بابو كا رواية كربافا ميوان رواية كربافا ميواني سليمان جاري سليمان بداواني قال إني لا أعد العراقة على خادمي مخافة الظن تمن كلين فانو خادم ميهايا مصفتي هوال كربي يرغا ايتي غنافي هوال كرن اي نباهي كرن تك بيرن نباهي كرن تك بيرن تمن كلين فانو गे خادمك එහෙම මිහක හවාල් කරමට්ටක මස් ෆති කුරේ ෆවා මස්තකෙ දෙකම ගාවානම ඒති ගුණාෆේ හවාල් කරන ඒ මිසාලක එහෙම මිහක දේ ඉරුගා ඒන ඒගෙන් බයි නෙගිකම හීවිදාන නුගුණා දීකම ගාවානම එකම ගුණාෆ දීකම ගාවානම ඒ හී කුරන් තකුන් සලාම වෙවෙන් අදිස් සම මි රිවායෙන් එහෙන් මගකුන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි එගෙන වාෆා මිවණි ඒ හැම إفر رواية ربافني أبو إسحاق بداروني قال سمعت الحارث بن مضرب حارث بن مضرب بداروني وأنا كنت من كلفان عدو اسمه قال سمعت سلمان من كلفان عدو اسمه سلمان بداروني وأنا إني لا عد العراقة خشية الظن من كلفانو مس خادم حوال قرار متان خادم گواه کenne kuri riwayat خادم گواه ka iswani asu hagigatu hadis ilmu werin ebefonna hama riwayat tan aisahuri gota riwayat kurabba bay riwayat ka bay be kan riwayat kurabba yaro bay kalimatan hiturwa anibba riwayat bay be anibba be kan riwayat kurar bay kalimatan unima nama hadis ilmu werin deba sekko genawa deba sekko gena isve dia riwayat ga خادم کے واہ کا ذکر کرے ابے نم فہچوں روایت کا خادم کے واہ کا سیدھا ذکر کرے گن نہ دے اے بگے میتا گال امام البخاری دے روایت بس جمع کربا فا اے ونی ادن افو گال امام البخاری میگن ونی آباب اے باب ادب الخادم خادم میها ادب وری کرون ننگے باب اینا goskam ekko vijjikam gawanama nuwata ena goskam ekko fikam gawanama ena adabu veri qur'ani kihinetto emihun adabu veri qur'ani enage goskan tatta nuwata enage kuttatta qur'an wakam gawanama kihinetto ena adeterega amalu qur'an
amikam bayak kurmattaka Imam al-Bukhari genawa fa mi wani Abdullah bin Wahhab gari riwayat fa wa riwayat kalefan vidal wani akhbarani makhbara bin Bukhair kya beefula ko timan kalefan kiya dine khabar dabbi an abihi kalefan bappa gari hum qala sami'tu Yazid bin Abdullah bin Qusayyid vidal wani ko timan kalefan ado sabimu أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب عبد الله بن عمر إكليك فانوك خادمك كودا كجكو فريهن كودا كجكو خدمة كورمتكا جنقول فريهن كجكو فونوية ران تككا إكو نوتا بورق نوتا ريه تككا إكو فونوية فصرفه rihi badal nota rang eheng ichka badal kurumattaka miharge baharu wa imbunakam ga wana mar kurambegen fonone ekale fanuge khadimako ran nota rihi dem miwani kihine fa amdha bis sarf dem mi bekale ko mi kurikama ki nota mi kuda kujjako nota mi alu kujjaku khadimako mi kurikama ki rihi nota ran difa ege badalu nula ai laskuri miharu meannane rana rihige muamalat ne rana rihige muamalate mi bekala no mi ala kujjakam mi kuri kamaki ran nota rihi difa ege badalu nota eti badalu kurama dia ba nuhoda laskofa ai farwa kuda kollafa mi ai esabaki ran rihige muamalataki mi evvagutegga atun hingan jehe muamalat atun hingan jehe muamalat ehna usmi kucha me kuri kamaki laskuriya ran difa ai ege badaluga de ecche nula ehna us ei nahi kuravegam wa kamen ei riba giteren wadigen da kamen ei riban nasiya yakiyani ran nota rihi badalu kura eruga shartu kuravegam wa kamen ei waguta ikan hingan jehen de kolon atun atab badal kuraven jehe chenge Imam Muslim ga riwayat ga isfani abad musawamat gari hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Quran adh-dhahab bil-dhahab ran wani ran ashe wal fidda bil fidd adi fidda rihi ristahe wal burr adi godan ashe ete kalefan mi riba himene baawetta kiya vidalwani mislam eti badal kurumani evvarakashe sawaan bisama evvarakashe badal kuran jeher badal kuran hinduga yadam biyadin atun atashe lasnu kurave laskofiyam riba ga wattarta utere riba nasiya banna komme akas mi ibnu umar ge mi khadimu mi kuri kamaki mi ran badal kurma gosfa ran notas rihi difa badal kuran dia ichi nula ai فرجع إليه دين إكليك فانوك أريهم هنا أيما فجلده جلدا وجيعا تادو وانهم غاغا جسبيه إنا إكوري كوشوك أدبو إنا الدين واتكا وقال اذهب إفهو النبي داشي فخذ الذي لي ولا تصرفه dashe timan kale faano din minwaro enagatun nagashe miti badalu den nokurash sahabi bekalon muamala ittakaditer warabboda fara veri kiriyaves riba ge muamalatin hinga faana kamattaka virun ekale faana ekam mana kurabani ampura gennawani muamala den itura ekale faano koriyaka nues gendawa hadis mi babuga al-Imam al-Bukhari ituru riwayat meta gennawa fawe mi alonnam adab din ma behegaton iswe bayan mi dia Ibn Umar ge riwayatuga ena ekuri kusha ekashigam kahal adab din mattaka hagigatuga ena ekuri kushaki islam dinuga haram kurefawa ad islam dinuga haram kurefawa riba ge muamala tawge tereng halal kurana mi haifafa ge tere himene fada bodu kamen ena enge kuremuni ege adab veri kurmattaka Ibn Umar ena gaga jildu kurabinota jessevi adab veri kurmattaka kujjag devana riwayatuga al-Imam al-Bukhari mi babuga genaswa devana riwayatuga eswa mi bani
jehumuga haddik kanel fawaka mimmarek kanel fawakam beenum ha gotaka no jehenekam bayan kurmattaka dengan riwaya gennawa adabu veri kurume gotum adabu devidaneka jehives danekam bayan kurmattaka furtama riwaya genson devan riwaya tu gam yannani ei hadden netiwa kamen nonkam bayan kurmattaka gennawa riwayate ei riwaya algone wala me kurige smita kiyafa adabu diname gotum telum hunge sharutu tawge wahaka nangene woniruga විදාරවණී මිරිවා රිවා කරපාෆණී අබු මස්උද් එකලෙක් ෆාන දිමාවි කමෙක්ගේ වාහක මිතා කියා දෙප්පා එකලෙක් ෆාන දිමාවි කමෙක්ගේ වාහක මි මිතාංග මි කියා දෙප්පණී සබබකී කොබා සබබකී එකලෙක් ෆාන බේනුන් ෆුලවණී මිස්තකුන්නන් එකම් නසීහතක දෙන් නසීහත දරිවන් එහෙම කොම් ෆරාතකුම ඒ ෆරාතකන් අබල නෆ්ස දිමා ෆෝන්න කමෙක්ගේ වාහක අනේ මිහා කියා දේ යරුගා ما فصيح وانا ادي نصيحه كما مناسب اسمانه اكلفان بدالوني قال كنت اضرب غلاما لي تمن كلفان خدمه قران مله كجج غاغا تليمه تمن كلفان غا خدمه قران مله كجج غاغا تليمه فسمعت من خلفي صوتا تمن كلفان غفاهتم ادنيونه الإمام مسلم के रिवायत का मैं वर्तमान पर तफसील का मेरी रिवायत है सो वे इमाम में किया लाने इमाम मुस्लिम के रिवायत का इसमें बनी कुंतु अضرب غلاما لي بالصوت तिमन कले फानो चाबू कुन तेलीम है तिमन कले फानो के गुलाम के गागा खिदमत कुरान गेंगुले खादिम के गागा فسمعت صوتا من خلفي دل तिमन कले फानो के फहतुन अडनियोने तिमन कले फान फहतुन اعلم ابا مسعود ابو مسعود دناش مفدم بداوه كو ادو سريمه فلم افهم الصوت من الغضب تمن كلفانا روليان سهورله بودكم ادو تمن كلفانا كنيغونه تمن كلفانا ادن نويبنه كلفانا كو تبيدال بيد ما بد سمالو كم ندمنه قال فلما دنا مني دين كلفان تمن كلفان كاريما اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوغتغا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول له كلفان بنمن دني اعلم ابا مسعود ابا مسعود دناش نفدين اعلم ابا مسعود ميغت التكرار قرمن دي قال فالقيت الصوت من روايه امام بخاري की रिवायत का नादि मितम कोले बस दिन तिमन कलेफान वागुतुम अतुगोई चाबुको इल्लाली में मियादी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाइबत टका तिमन कलेफान वागुतुम ए अतुम इल्लाली فقال हिंद का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हदीस करे इलम अबा मसूद ए अबू मसूद दन्नाश قال افبدالवे أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام مي دارفلو جماعة نوتا مي كودا كجا جماعة الله سبحانه وتعالى كلادون وانت كما كلادون وانت بجنب الله كلادون وانت كما كلادون وانت بجنب تبا جماعة مي رواية توجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتما إكليك فان قاعد فلوم إكليك فان قاعد يبير مدمع تركما يكو فيدال واني اعلم دناش اعلم ملفظك مياري بهوغا ادوها ميها اگن انگينه ورم مهم وها كان فهتون عنا اما كيت قران كسنن ورگن ملفظ اعلموا انما الحياه الدنيا اما علم ملفظ فوق عنا ورم مهم وها اما انگينه حساب ان اي ورم مهم نصيحه نوت ورم مهم توجيه كان ميها كان نوت ورم مهم وها كان افراتكم دين رد قران كذا فان تقرار قربان ملفظ اعلم دناشه ابو مسعود එම එකලෙක ෆානෝ මිගොතා මි විදාලවණි කලෙක ෆානෝ ගේ මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ කුලතුම් වන්තකම් මා බොඩ වෙගෙන් වේ මිතාංග හදුම කොද්දෙබ්වා ෆමි වණි කොන් කමෙන් අල්ලාහ් ගේ කුලතුම් වන්තකම් එම මි වගුතා වරම් මුනාසබු එහෙම් මීහෙක්ගේ මච්චා මීහෙකු අනියාවරි වණි ඒලෙන් හදා කොද්දෙන් වී ති අනියාවරි කමගේ මච්චා මා කුලතුම් වන්ත ඉලාහක වඩිගෙන් මාකා එරන් e asar mota ekan enaya ma boda bisnen ena bure ena ekura kantoge maccan ena ge macca ekamuge badalu intiqam mota ge badalu hippe faratuge ma matmiri farati va kan hadan koddumaki ei wara
nasihat e gotun ena fun asartaki qur'an ekama ka wati wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam etaga abu mas'udan hadan ko debba famani allah ge gudurab bantaka elah subhanahu wa taala ge kantataka kuladuwante wadiganna wane kan hadan ko debba fa ekan mana korabba fa miwani thelo ema mi hadis was fulum egen dani alungi gaga telomuga haddutake waaka nuwata emihunge belomuge dashugawa mihun adab wer kurumuga talakamuga waanama jahakamuga waanama ega ebe hurikam mingandutake ena belum ha gotakashe ena belum ha baruminega nujehene kan migen enge aden yefuga kike me vidalawani abu mas'ud vidalawani faqultu timan kan fan danwa fi ma muslim ge riwayat ganani faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada eduho ge fahoga den timan na duha ko alegi gagana jahama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ena sayhata fahoga duha ko timan kale fan alegi gagana che me ge kitame misalen iswe hingaji kitame hadis wasfule ge sahabi be kalonna kamakan amru kurawijja wagutun e kamaka tamfiz kuraba wagutun en amal kurabwa ne be kal isaha be kalong faaha kolle kamen ei allah ilaha rasulah faratun kamaka gowale wijje emme furatam emme molan ekaman ijaba debe emme molaka ijaba debba mita galon men mi foto game riwayat fa mi wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gotan hadis kurabima qultu diman khalifan den nabi me abu mas'ud radhiyallahu qultu ya rasulullah ya allah rasul fa huwa hurrun li wajhillah ena ki miniwana ki allah ga wajhu flatta ka ena miniwan kofim ena miniman kofime faqal hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabie ama illa lam tafal lamasatka an-nar kalik fan tifada ngamal nukuri kam gawanama kalik fan gaga naraka ga alifan bi huni he kalik fan gaga naraka ge alifan bi hunis kan yaqine ehmami hadis was fuloga egigen de kamaki ena kom ena ge belum ge dashuga wa mi hege gaga talakam gawanama jahakamu gawanama e jehun ei mingalu takege hifehetti fawa kamekkam beenum ha gotaka beenum waraka enage benum udashuga bayaka aniya nukure venekam mi hadis wasfulum engende matiga bayan koron hadis ka engegen deni adapari kurame gotum jahan jehje halte ke shartaka gota jehdan adus mikama barli be itur riwayaten al imam at-tirmidhi kalege faanoge jaamiuga sahha sanadun sabitu wa sanadakun riwaya ko rabba fa aisha radhiyallahu anha ge riwaya arihu riwaya fa riwayatiga mi riwaya kiyala fa kon mi medge mi majlis nimmara anna rajulan ekamana vidalawani mihako qa'ada bayna yadan nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arihuga ishundune فقال اهدغ دنوا في يا رسول الله اي الله رسوله ان لي مملوكين هم كشور تمن كليغ فانوغه تيبوي باور تي تيبوي ويكذبونني اميهم تمن ندغ كره ويخونونني ادي اميهم اهرن خيانه تريوي ويعصونني ادي اميهم اهرنගේ අමෘතකම් උරදේ واشتمهم denti man kale faana emi hunna ecchi kiyamoy adabudin me gotun ecchi kiyamoy ashtumuhum wa adribuhum adi emi hunge gaga talamoy fa kayfa ana minhum emi hunna medu gahara mikura kan tabani kihina kun heyye rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawani qala ehindu ga rasulullah hadis korabbiye yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum ehem bima hisabe kureveni emihun tibaya khiyanat teruma tibayan uroduma tiba dogu kurma den tiba emihun nan ege badal wade adaba mideba hisabe qurani fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kafafan kale faan emihun na devvi adabaki ei emihun e arage kushuge mimbara ekashigam wa mimbara kam gawanama evvaru mimbara kam gawanama ekam fudegen ve la laka wala alayk tibag macchakan ege ves kamennete ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mingano me kiya debana adab dinuga adab dini ena ekushi kuri kushuge sida mirakkam gawanama tibag macchakan ves masale nete wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan laka
tiba emihun na adab rekoron goton din adabaki ei emihun kuri kushabren kudam imware kamga wanam ei tiba ke maik kameke tiba wa fadleke maik kameke wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim ehnas tiba din adabaki ei emihun ekuri kamavren ma mati adabe kamga wanama iqtussu lahum minkal fadl tiba gain qisas badalu hifene qiyamat duhoga badalu hifene qala fatanakha den hindu wakina bi kal sahabi be kala itanga ishindone faja'ala yabki wa yahtifu hindu kalefan barak karuna ala rom fi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi أما تقرأ كتاب الله تبا الله كفين كيبان هي الله تعالى وحي ربا فبينهم هي ونضع الموازين القسط أما كشر تبان إله ميزان قيام الدهو قائم كربانا ليوم القيامة قيام الدهو ميزان كيرو متكا إميهم كفبا عملتا إبّيك بفبا أنيا غنتا مين كيرو متكا ميزان قيام الدهو تبان إله قائم كربانا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من بر وسدوه أن يابري نوبينه فقال الرجل هندو ينادى النوافية والله يا رسول الله الله رسول ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم من كلفان كانوا هيو كم إميهم أهرنا وكيفون نون غوت هيو غوت من كلفان ودكم أشهد أنهم أحرار كلهم كلفان هيك قدنا وما إمنك minimum ekalifan birfulugati ekalifan debba fawa eva adabutaka ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawa minganum barakam ga wanama kalifan ga adabu emihonna deifawa minbaraki emihun kuri kushabboren bodu adabekam ga hi vedante kalifano emihun minimum kurabi mige mesingen sahabi bekalo emme furtame kamen e bekalo na egichikam ga wanama ege emme mola emme rangala kanta kurabane bekalo eva mige ege ichki adabu dinumuga uquba dinuga mistakom behene timbayakakka uquba dinuga mistakom behene timbayaka ebbeki emihun ge belemu dushugawa mihunna minwara sida minwaran adabu de emihun ge nange bes masalen emihun nang Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah doha kam badal muhibban anibba mihunna ki kura kushabren dashun adabu de emihun ei emihun ge ori rahmai emihun ge belemu dushugawa mon taka rahmai va kan dalil ko de kame anibba mihun naki ei emihun ge kuri kushabren matin adabu de emihun na qiyamah doha ege badalu emihun nang ege qisas ifene qiyamah doha anwate ege badalu emihun ge atulebe ema adabu dinumuga alonna adi eno mes adabu deve faraid tak adabu dinumuga islam dinuga eba huri minganu tak kanda elifa adi usul tak bes kanda elifa eba ve inshallah den kuriyan hori dos hafta tawga gon men den hori bata kagen kuriya dana dos babu ga itoro hadis waswata al imam al bukhari ganna maf ve hisabum medege mi pilawlo mata medege mi hadis class nimalani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته